Wathini uShembe wesibili mayelana nabantu abahlubukayo ebandleni bese baziyela ezindaweni zabo? Mayelana nokuhlubuka, uShembe iNkosilanga yathi, kuleli bandla ulandela imigudu yebandla okwama-terms and conditions, awuvele uzithathele izinqumo ngokwakho. Wathi-ke uShembe wesibili iNkosilanga, uyahamba uye lapha okubekwa khona itshe uma ngabe kuyiwa-ke entabeni. Uyofuna-ke elakho itshe kuleya ndunduma elaphana egcwele-ke amatshe. Kusho isifungo salobuNazaretha, umqali wendlela owenza isivivano, njengoba nasemandulo sasi khona isivivano sokuthi umuntu uma ehamba uhambo olude, hayi olude, olude, kuye kubekwe isivivana samatshe sokuthi wedlula ngonyaka othile la ubeka itshe, leli tshe liyabhalwa ngokwasezulwini, nakho kwasemhlabeni futhi liyabhalwa leli tshe ukuthi usibanibani wedlula lapha, ngoba nakho lapho wafika wabeka khona incwadi engapheli leyo ongeke uzoyicime futhi. Ubheke lakho ufike-ke bese uyalithatha uma-ke uyalibona, bese uliphindisela la owawulicoshe khona ngesikhathi-ke uzolithwala ekhanda. Konke nobutshani bakhona lena okuyinkatha-ke owawuyibophile, nalobo butshani uhambe uyobubeka uthi wena butshani ngakusiphula la, nawe wena litshe ngakucosha lami. Uthi-ke inkosi-ke ilanga bese wenze lokho-ke ungakhululeka-ke kuleli bandla, kodwa awuvele uhlubuke zonke lezi zinto ungazenzile. Unyazi lwezulu-ke lona luthi, thatha umNazaretha wakho bese ubona ukuthi-ke uyaxakeka, ugaxe emgibeni noma ku-wardrobe, uhambe-ke uyo-enjoya, kuyothi-ke uma usudelile bese-ke uyabuya ebandleni. Luyazi unyazi ukuthi-ke awuvele ebandleni uvele uhlubuke udisaphiye, ungakayi kuleya ndunduma wobheka itshe lakho nobutshani bakho ubuphindisele emuva la obuthathe khona.